ăn trong thầy xem mà ngồi răng hiền ông gì này rồi cái thìn hiền mà xoay về đốt đốt thì cái đủ to này cho bùi chuan đi bye bye thà đây mình cái training mal maling kalam mal don lam phung phai ho mo sanjay theo te hi ti mai ang sanjay te hi noti so te min musit em mi zo te min musit em sanjay te hi armrest la nia kan ria coaching ang te nakal ve deu mon ni is not good coaching mà xem mi dâu thế hậu chút thì khát thì ati video mi dâu hậu chặt lâu nè thế mi dâu hậu chút thì khát thì mi dâu hậu training địch lâu thì về thế xoay rồi xoay đúng rồi địch lại pon sẵn dây thế cô nuôi hiểu chỉ quan mà ngay ông bé rằng chỉ cần thế này cái hiện sĩ đan cái thu riết này là vắng thế sĩ đan cái thu riết thế bộ anh nào anh ya sẽ rồi chút thì khát thì trong rồi xoay rồi cái này về đâu to mà sedian kathuri apon call of gain interview te ne ya ting khan dini ka hi abasa na an second khata ail thuwang te mi loti let's see who is the greatest hey sedian kathuri let's see who is the greatest 83 versus 83 83 versus 83 fuck off. Who will win this time, Kyle or Zidane? Who will win this time, Kyle or Zidane? Okay. Okay. Zidane is this year, 2 years, have improvement, heavy improvement. Zidane, but Kyle Han is specialist. I think Zidane Kathuria is winner. Maybe. Let's go. Let's go. Hey, kulai Indian ho. Mian musit dia chu. Mian musit dia chu kan soi le. Nghe, Asia Championship te khan chu Sanjay te khan rem. Opia le Harman men khan anin beidon ni 100 kg khan mo mian musit dia chu Sanjay kharon theng ve chia Sanjay kharon theng ve chia vai pa khamo aron theng chia enga ma khan Opia le Harman men khan be tungai rin zo kabula rom kala ni Sanjay khan kabula rom kala tungai rin zo katia anin ka khelo le katia ani jo Harman me na ka ring zok Harman me na ka ring zok ati awang takhan Opia ka ring zok ati tani Harman me na awa kein Opia ka auta tikhan hey abias ni jo ma khamo eng ma hey mizo kan ni to pot chot kan sakin mo chak lawe mo mi musit ngoi me ni mo mi hi chắc lâu xe đủ ngồi Sanjay dia sual te homo Zidane Kathuria te pon chắc lâu Zidane đủ ngồi mấy ni môi lù anh mà môi lệ don về tàu lâu tu nào mà môi lệ lâu về anh bàn don lâu ăn tì lằng miệng mày này mình sâu tí chú mình không xịt rạp trao tục mà nhưng mà chúng ta ngay sang ngâm lâu hắn chú international medal po là thầy lâu thì mày yang India chung ăn vào bún vắc vắc ăn tì vắc vắc anh mà uổng ta về lần zoom lệ zoom bọc gì mà hati yang veka chu ka ngai sang tak lo hi chu chu ne kan ti vak chan po
ha kan soi ni chu ei tuna te po hian nin taka chon avai dal le don ni ti ka khria tu e mo chon an lo post dar le don ti ka khria chuan chen tu na mi ka chan le na ni pa ngal bok ta ni an ni an tu to an lo soya an lo ti tur ka ni lo ngan ka ngai san lo zia kha se ve ro se wang chuan kala ne kala khoi lom don la ma ambul te vai ho vai ho te hi mo that le thata lom chin ni lo reng iwa ngai sa ne mo khatiang zo ka thata wa dori tum vai jon mo an lo musit ngal che ni mai thalo tuk vai ho ngai sa nei vai ho ambul tum che mo bial nu nei suang che oho nei wang kim ma atok abas tan chuan adik kim ate hian lavai bet se ka tinia abas ate hi ei ngoi chut ang hina langa trong thai ro bui se ma mi hin musik ngoi nei ne in ne ang kan be ang the nick lot of love from Nagaland army wrestling na kichuan Messi Ronaldo in an ne lawang che god army jok am ti jok ni speak English online me army soi thave mm chu ayan kandari hi in iringam ringe ayan kandari chu karing hetlat ayan kandari is humble, very humble players. Ayan Kandari is my friend. Aryan is so cute. Aryan is smart player. Yeah. Adik chi vai ho mo sual eng mani si lo re bin du sakna luar Indian arm wrestling te hi mo ka soidon ka status mi yang chi khan mai Indian arm wrestling in du sakna luar zia chama tuna Steve Thomas le ke ma kan el na kan lo muem Steve Thomas le ke ma kan el na kha first match ka ta han ka chak lo min me lo ngoi chan sa nei lo ngoi ka el tu ngoi ma se borok sang ka han borok ka sang sia sidan Steve Thomas ka an chak tir dei first match han I lost first match min du sak ngai lo sim